Puleyala. Say my foot to my neck, say out. Yeah, be yet to my neck, so folk. Samai Puleyala. Good morning from Pakistan.
Tai Sister Puleyana, Mo Famaliana. Morning, Pakistan. Nalo saifua, sai mai mua mai, famania le tua le yaso. Tua ne tayao, ya. Au e mafuta mai le porkalame, ya. Tai mideo e fa malosi mai fortino ya ma. Sa mai foi mo le tua ne tayao fo.
sa pule yala ia sa mai mo le atua le tai au. Fia mai mo le atua. Siva mai mo le atua nei tai au. Siva mai le tai au matango fiewa. Toi fa popo mai e. Ile tua I lo soifua maso tato wola vai nei tai au. Fia fa na le tua wa toi ala fa I mai.
pule yala fatasi mai, tai mafuta mai. Oe foi o mai moa mai ia, fatai mafuta mai. Ia malo lama le mafuta mai. Tai le whafonga mai. Ia malo foi le whapalipale. Ma le whatotoa le tai au. Ma le osofo. Ia ai au lama na tatou o atu fo i le atua. Is tatou tatalo ia matai fo i le tatou porkalame. Ia vi ia tamana o fio le tai au fo. Tamaa whaftaia i la o fio. Whapopo mai le asofo. Ia so mātou wola. Whaftai tamai lau fio lau tau singa alofa i o mātou wola. Whaftai tamai lau whamalolonga i mai o mātou tino, o mātou loto, o mātou mawhauwhau. Whaftai tamai lau fio le toto i Yesu es au sawina i mātou. Whaftai le mana o loa nganga pa ia o a fio matai tō lua ina i mātou. Au mātou i ai tamai li nei lalolangi. Whaftai tamai lau fio i au angelu pa ia. O whapenao na awhio ma tō la wapi, ma lotolotoi i no fuanga uma o mātou iai i mātou lau whanau. Ta maua mātou talo nei tai au, ia alofa lava tama ma ia awina mai le mana o lau whaunga, i lunga ia tea o lau au auna, ina ia o whaleo ma whasoa ina lo finangalo, o iai le alofa ma le angalelei o lau awhio. Ta maa whau le whanongo o lau whanau nei tai au, ia manuia mea uma mātou te whaia, ona Yesu. Amene ma amene tama. Ia ole tatou au nanga foi nei o le whiau sa tauro. Amene. Ia o lo whapena foi au na avatu i tai au umalama a. Ia wā foi le whafonga anga foi a
ale mamalu le o mai moa ia ele ngata ile ia e fa maualunga ia le vi inga o tama o le nei foi au nanga o lo lalo foi o le ala leo faleanganga o le Cloper Kintama TV i New Zealand ia o lo lalo foi le taitainga ale sunga le fafianganga ia mai ia o lea o te fatalo fatoi foi nei tai au i le suafa manu malo Yesu Keriso tatu ali faula ia o te fatalo fatuai le paia foi manu mamalu o se tatu watunu pele o Samoa i le fainga malo fo ia ale afionga i le palemia filifilia o se tatu watunu le sunga ia lauli al male toa ia male mamalu le fainga malo ia o te fatalo fatu foi i sunga i fafengainga ia mo lato falitua le leo fainga ruenga mamalu leo fainga ruenga paia ale atua o lo fapenao na lato launga ina le upoleola i fata faitaulanga i fia i totono le neila lo langi ia ona o le tala le leia lo tato wali o Yesu Keriso amene fatalo faleainga o le fatotua tino Keriso ia fatalo fa foi i wo mapaanga foi nei por kalame o lo mai moa mai ia o te fatalo fa foi i le whainga maloa se o mato moto Amerika Samoanei le afionga le kovana ma le rukena kovana mo la faletua ia e mai sa le taftolo le whainga maloa Amerika Samoa fatalo fai sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta ma le faletua ia Sarah ia mali no falo ia mali pa ia maualunga o le ekalesia i manrewa ia o le vi inga i fo i le atua nei la taiao ia o te fatalo fatuai ia te uto umalama i le suafa mamalu o lo tato wali o Yesu Keriso amene ia nei fo i taiao ia e au fo i ona tato atu fo i le upo le atua ia pole a foi se upu o fa pena ona a wina mai e tamai lona finangalo nei tai au ia em fai foi ona o fa leo ia em fai foi ona o fa so atuai ia mo se vi inga o tama ia ai fai foi matai ala mo tatou lana fa nau nei a sofo amene ia o nei la tai au ia mai e foi tu silea Aleluia cornito. Olo na mata upo e fa. Fai upo mua mua. E o le fai upo e ono. Ia. Morsila fia ia o le tusi ale apostolo o Paulo i le ekalesia i cornito. O puapua ngā Paulo malona filinga i le tala le lei. O puapua ngā Paulo malona filinga i le tala le lei. O le mea lea mātou te le whawaiwai ai. O i mātou ua iai le nei whaiva. Ina ua alofaina i mātou. A ua mātou la fwai mea lilo e māsia si ai. Ele o sa vavali ma le amio pelo. Ele o fa filongia e mātou le afionga le atua. A ua whailoa mātou e mātou i le loto fuatia ifo. O tangata uma i luma o le atua. I lo mātou whaali atu le upumoni. A whai foi ua ufitia la mātou tala le lei. Ua ufitia ia i e ufano. Ua fata ua soina manatua i lātou o ele fatua tua, ele atua o le lanolangi nei. Ina ne ipupula atu i ate i lātou le malamalama, o le tala le lei le mamalu o Keriso, o ia foi o le faatusa o le atua. A wā mātou te le tala ina i mātou, a o Keriso Yesu le alii, o i mātou nei foi. Wā o tau au auna ona o Yesu, a wā o le atua, le na fai atu,
ia pupula mai le malamalama mai pouliuli. Ua whapupula mai e ia yo mātou loto. Ina ia malamalama e iloa ai le mamalu o le atua i fofonga o Keriso. Mai leo le lua konito mata upe tolu fai upe ono o le sinsini ese o le tala lelei o ia fo ina sauni matou ia tatou ona fai ma au auna o le whenga inga fou e le o le tusi a o le anganga a wai a le tusi e fasioti a e a le anganga e fasala. O le konito mua konito fai upo e fitu, mata upo e fitu fai upo e 25. O le amio ale tane male ava o le tusi ale apostolo i le ekalesia konito. A oe no fotaupo. Wa o le maua se polo a inga le ali i a teilato. A ua o ta watu lo ta ofi o a ufoi wa lo fangia le ali o te wha maoni ai. O le mea lea mātou te le whawaiwai ai a o mātou iai le nei whaiva ua alofaina i mātou. O le tusi a le apostolo e whamalosi e tuai i le ekalesia i Kodito. Amene. Whamai ua alofaina i lātou e le ali. A ua mātou la fua i mea dilo e maasiasi ai. Amene. Walo fangia le apostolo e le alii. Wa wala foai e latou mea e maasiasi ai. A ua whapenao na latou. Tusi whamalosi mai le ekalesia i Konito. Ina ia whapenao na tutu mau pea. No latou whatuatua ia Yesu. Amene. Ona pea ona o whaasoa atu pea. O le apostolo le o Paulo. O le apostolo e fia tele e tala noa ia Yesu. Ona o le apostolo le o Paulo. O le apostolo na ave ia le whaalinga. Amene. Mele e alai ona pulu nau le loto le apostolo lea e tala noa i le mata upo le santauro. Ona o le apostolo na whapena ona whaali ai le mana o le atua. Ma ave ai o ia maipu filfilia. E tala ina le finangalo le atua inu ese. Amene. Whamariwhai upo e lua a ua mātou la whai mea lilo. E maasiasi ai e leo savavali ma le amio pepelo. E leo whaafilongia i mātou le awhionga le atua. A ua whailoa mātou e mātou i le loto fuatia ifo. O tangata uma i luma o le atua i lo mātou whaali atu le upumoni. Amene. Mai leo le lua konito. Mata upe lua whai upe sfurfitu. O le alofa tele o Paulo ia ta i lātou. Ma le tangata na pau. Amene. A wau i mātou nei. E le pei o le toa tele o e whawhilongia le awhionga le atua. A ua mātou tau talatala atu mai le loto le lei. Mai le atua foi. O i luma o le atua o i mātou. Wa ia Keriso. Amene. Whai mai le apostolo. Au i mātou nei, e le pei o le toa tele, o e whawhilongia le awhionga le atua. Amene, aua mātou tau tatala atu ma le loto le lei, mai le atua. E leo tau mawhai le apostolo e whawhilongia le awhionga pa ia le atua. Ai ua whapenao na ia
tau tala mai i le ekalesia, i le upu moni. Amene. A mai foi la ia tātou nei vai tau, E tau foi ona tātou tau tala i le upu moni i le atua, Na maliu ke riso tanu mia toi tu manu malo. O le atuanga na le tala le leilo tātou wali o Yesu ke riso. E tau lano tātou tau tala i le upu moni. Ai awa tātou te tau mawhai e whaafilongia le fionga pa ia le atua. A ia whapenau na tātou tau tala i le whamaoni o le atua. Monona awina mai ono na alopele totasi. Ina ia mawhai o na anu i lunga o le sātauro. E whai le tau langa, ma le tongi o la ato atoa, i le mana o lona toto, e whama mai na i tātou tangata sala. Amene. Whapena foi la le manatu o le apostolo, na whapena na tusi mai ai le ekalesia e konito. A wau mātou nei, e le pei o le toa tele, o e whaafilongia le afionga le atu, a ua mātou tau talatala atu mai le loto le lei. Mai le atua, o i luma, o i mātou, ua ia ke riso. Whamai le apostolo wa latou tau tala le lei mai. Ona o Yesu, ma le finangalo tamaa. Whamai le mua Tesalonia, mata upe lua fai upo e lima. O le amio Paulo a Tesalonia, o le tusi ale apostolo le ekalesia e Tesalonia. Awa mātou te lei fai lava se upu e whavivi atuai. Whapei ona o tau iloa. Pe whaia se ufiufi o le manu. Pei ona sila fia e le atua. Hamai le apostolo. I le ekalesia e Tesalonia, mātou te le i whai lava se upu e whaavivi atuai. Ele i whaavivi le apostolo le ekalesia i Tesalonia. Aina whapenao na tau tala, ma le whamaoni le apostolo i le suafo Yesu. Me le whai me le apostolo, ele whaafilongia i la tau le afionga le atua. Ai whapenana la tau tatala mai le upu moni, mai le atua. Whapena foi la o tātou tangata Kristiano. Ia tātou tatala i le upu moni mai le atua. Amene. O le whai upu e tolu. A fai foi wa ufitia na mātou tala lelei. Wa ufitia ia ye o whano. Mai leo le konito mua. Mata upu mua. Fai upu e sfulvalu. O le alofa o Paulo malona oa i le ekalesia i konito. Mai le fai upu mua. A wa o le mata upu le sātauro. O le valea lea ie o malaia. A o le mana o le atua. Ia tei lato o lo whao laina. O whasalanga ia ona po a whasa tauro se tangata pe o se tangata foi la ele wa malaia. Pe o se tangata wa le ano iei tangata. Pe o se whasalanga matanga. Amene. Ai fai mai le apostolo i le ekalesia e konito. A wā o le mata upu le sātauro. O le balea lea ie o malaia. A o le mana o le atua ia tei lātou o lo whaolaina. Amene, ua whaolaina i tātou. Ona o le mali o lo tātou ali o Yesu Keriso na whaasātaroina. Le ala ua whaolaina i tātou. Ona o le mali o lo tātou ali o Yesu Keriso. Na ia whaia i le whaolatanga, amene, i le mana o lona toto. Mea le tā ua ai ma avatu pea le whama alosi, taulo lo tātou whatuatua lo tātou wali o Yesu Keriso.
ina ia whapena na maua pe i tātou le manuia mai le atua. O le whaiupo e wha. Ua whātau asoina manatu e la tau o ele whātuatua e le atua o le lalolangi nei. Ina nei pupula atu ia te la tau le maamlama o le tala lei i le mamalu o ke riso ia fo i o le whātusa o le atua. Amene. Pamaile tusa e peru mata upu mo mua whai upu e tolu. O le sisi ese o Yesu i a ngelu uma. O ia o le pupula o lona mamalu. Ma ua matua tusa lava maia o lo o fatu mawina. E ia mea umalava i lona afioanga. Mana na ia whamamaina ia lava a tātouanga sala. O na nofo ai le o ia i le tuta matau o le sisi ese o inunga. Amene. O le tele o le au Cristiano ia o e foi o mai moa mai ma whafonga mai nei ua mo whaatau o soina e le ali o le neila lulangi ua tau mawhai ale ali o neila lulangi e whaatou sina atu ia tangata i mea le lalolangi. Amene. Ai le tatau o na tātou tangata ua talian whaolatanga. Amene. E le tatau o na tatai i ai o tātou manatu mo tātou mawhauwhaui i mea le lalolangi a wā o mea umalawa safa pena o na tātou o mai ai. A ua tātou iloa e le aise au ngai ai tātou. Amene. Ai o le sau i le atua e li lingi mai ai e tama le manos. E mai e tama le whamalolonga. O mea umalawa tātou te mawhatia ai ma tātou vai ai. E whapena o na fua ina mai e le atua iai tātou. Amene. Mea nai e tā ua ai le talia o le whaolatanga. Talia Yesu Keriso e whai mali i mawhaola i o tātou anganga. E whapena o na ngā lue mai e le mana o le anganga pa ia iai tātou. Ina ia whapena o na whailoa mai e tamamea uma mo i tātou. Ina ia tātou manuia o na o Yesu. Amene. Mai le Efeso e lua fai upo e lua. Na otou sa valia ia na mua e tusa ma le tua le neila no langi e tusa ma le taitai o lau fai pule le vani monimo o le anganga lea o loo matuanga lua e nei e ua whaalongo ngata. Amene ia. Ia le mea e fai mai ele le afionga pa ia atama a fai mai na otou sa valia ia na mua. E tusa ma le tua le neila no langi, e tusa ma le taitai o lau fai pule i le vani monimo o le anganga lea o loo matuanga lue nei i e whanongo ta. Ia, o le meana e tupu i le tangata whanongo ta, amene. Ai, o lo sau i le atua, o lo manuia na. Lua Tesalonia mata upe lua fai upe sutasi. O mea e mua i o mai le toe fio mai a Yesu. O le mea foi lea e awina atua e le atua ia te i lātou le ngā luenga e whase ai. Ina ia lātou talia le mea pepelo. Ia i foi taimi e whaatanga i e tamame e tutupu i o tātou wōlanga. Amene. Pe moni lo tātou whatuatua i le atua. Amene, ai o mea e te wa ai wa tutupu i o tātou wōlanga. Ia e whaatanga e tamame e tutupu i o tātou wōlanga.
ina ia whapenau na sue mai ai po o moni lo tātou whatuatua mo lo tātou au nanga i le li. Amene. O le whai upu e 5 a wā mātou te le tala ina i mātou au Keriso Iesu le li o i mātou nei fo i o a mātou au na ona o Iesu. Na mai le apostolo le kālesi e konito mātou te le i o atu tala i atu mātou. Na mātou o atu tala i atu le suafo Iesu. Mea le tusi mai le apostolo mwhamalosi mai le kālesi e konito. O le manino le leile tala la apostolo. Mātou te le i o atu tala i atu. Se isi tala le lei. Aina mātou o atu e tala i atu le finangalo le atua. Amene. Whai upo e ono, a wā o le atua o le na whai atuia ia pupula mai le malama mai pouliuli. Wa wha pupula mai e ia i o mātou loto ina ia malama e loa ai le mamalu o le atua i fofonga o Iesu Keriso. Amene. Kamaila la Isaia ima whai upo mua. O le malo anga le Mesia, amene. Ai le polu ripe le nuu a puapua ngatia. Pe i ona ia whale au ngā ina na mua o le nuu ia sepulona ma le nuu o na whatali. E whapea ona ia whama manuina i ona po amuli. O le ala i le vai, o le mea i talaane i o le tana o karilai o nu ese. Amene vi ia tama Whamai o le nuu leo sepulona ma le o le nuu ma nafatari o le nuu sa vavali le pouliuli. Amene. A wala to i loa le malamala tele o e sa nonofo le nuu o le ata le oti ua pupula mai a te latou le malama. A wā o le atua o le na whai atu ia pupula mai le malamalama mai pouliuli. Ua whapupula mai e ia i o mātou loto. Ina ia malamalama i loa ai le mamalu o le atua i fufonga o Iesu Keriso. O lātou uma fo ia po tātou uma fo i o loo whapouliuli nia pea i le pouliuli. Ia. E tatau ona tātou o mai le atua ina ia whapenau na susulu mai ai le malamalama o le atua i o tātou loto. A wale finangano ngā tama ia whapenau na tātou o mai na ia tātou i loa le silisili ese ma le alofa tu no le atua. Ina ia pupula mai le malamalama ina ia wha malamalama ina ai o tātou loto au na i le ali. Amene, wa ole malamalama o Keriso. E whapenau na malamalama ai i tātou. Ma ia tātou maua i pēr le manuia mai le atua. O le malamalama le e fia maua uma i tangata uma. O le malamalama o Iesu. A wa asusulu mai le malamalama le o Keriso i totonu ia i tātou. Ina ia whapenau na tātou maua i pēr lona manuia. Amene peila o le tala po le afionga pa ia le atua ona o le nuu lea o sepulona ma na whatali o le nuu sa nonofo i le pouliuli ma le ata le oti ai ua pupula mai le malamalama o Iesu i lunga o nei ai ua whapenau na latou maua ai le manuia o le atua. Whapenau na toi wha manuia ai le atua.
ia ai e whapena fo I tātou. Po le ase umina e nofo I le poli uli. Ai a e sau le malama o Yesu. E whapena na wha malama ina I le atua mea uma mo I tātou. E ala lo tātou whatuatua. Ia Yesu ke riso manana ngā luenga ma e a na whaia I lunga o le sātauro. Tātou talia le whaalatanga. Talia Yesu ke riso e whai mali ma whaola I o tātou wanganga. O na tātou maua lea o manuia mai le atua. Ia, o le tātou whaasoa na leita e ao. Ia, alofa lama tamama ia. Whamamlama atili mailo na finangalo. Lana upu whawina I o tātou loto mo tātou mawhawhau. Ina ia whapenao na tātou maua pere manuia ma le alofa tūnoa mai le atua. Ia, manu teleina li le yaso I le alofa ma le anga le leo le atua. Ia tamaua mātou ma la watu I la wafio. A wawa I ufori whasoa lau whanau nei tai au. Ia whaftai tele a tamai lau upu. Wa mai foi awa o ina I o mātou mawhawhau mo mātou loto. Ia e whapenau na tele ese vi inga o la wafio lo mātou atua. Tama la tau umalama na mai moa mai nei tai au ma whafonga mai. Ia whaamanuia I lātou uma I le suafa manu malolo tātou ali o Yesu Keriso. Ina ia manuia lawa I mātou uma tama ona Yesu. Amen ma amen. Ia. Vi ia tama leita e au. Ia. Whaftai lama mafuta mai. Ia o whaftai atu fo I le. Le uso au li lei lama leo. O pule I ala. Whaatasi mai nei tai au, whaatai mafuta mai, sista pule iala, ia ua whai lawa oi ma whaamanuianga, mole vi inga o tama leia so fau. Oi lato uma foi no wabai ato mai moa mai ia, tai mai moa mai whaamanuia le tua. Ia. Ai o te le iaru ese foi mal tato por kalame ia, o te whaatai atu I sunga I whawhiangainga mō lātou whalitua. Oa o te akono mō lātou whalitua. Ia whawhtai fo I uso matua ngare pele lea lia o alo ma whanau. Ia ai le ngata I lea ia. Whawhtai fo I ai lātou umalawa I pā anga le por kalame. Mai moa mai netai au fo. Whawhtai fo I le tapua inga se o tātou watunu o Samoa. Ia le ngata foi lea ia tapua inga se o mātou motu Amerika Samoa nei. Ia whaftai lava. Ia whamanuia tele lava le atua ia te outou uma lava. Ia I lunga ia te outou le manuia ma le alofa tūnoa mai le atua. Ia manu tele ina li le yaso I le alofa ma le angalilei o le atua soifua. Alofa atu sista pule iala.